Cela dvorana je uz njega, za njega, daje mu vetar. Preko 50! Mihail Dudaš! Mihail Dudaš, šta radi danas? Prozvali smo ga. Nije uspio ni jedan lični rekord u 5 disciplina. A sada pravi čuda u areni Niša. Pa da li je moguće? 20 cm popravio lični rekord. Kakvo srce! Kakva koncentracija! Ljuljala se, ali nije smela da padne pred 11.500 ljudi. Mihail Dudaš. Sa 5 metara i 10 centimetara visine zahvalio je svima koji su ga bodrili, koji su mu verovali i koji su u njemu prepoznali sportskog heroja, dostojnog nacionalne slave i ponosa. Mihail Dudaš, pred više od 10.000 poklonika u Beogradskom hramu sporta, pred tačno 5 godina, nastupom na Evropskom prvenstvu određivao je vrednosti svoga vremena i pečat mu je zadao. Koji trenutak kasnije sagoreo je u žaru sopstvene želje da baš u Beogradu, u grotlu prepune arene, zahvali svima. Samo na prvi pogled je sagoreo, svaki drugi, treći i svaki naredni pogled svedočio je o veličini čoveka i o njegovoj žrtvi u korist sportskog ideala kome je najlepši deo života posvetio. Deceniju celu, od Poljskog Bydgošća 2008. do Beograda 2017. godine, u društvu najboljih višebojaca sveta, ispisivao je početne stranice srpske atletske istorije novog veka. Sprint na 100 metara, skok u dalj, bacanje kugle, skok u vis, 400 metara, 110 metara sa preponama, bacanje diska, skok s motkom, bacanje koplja, trka na 1,5 kilometra. Tim redom iz sezone u sezonu, sa takmičenja na takmičenje, kontinentalna i svetska prvenstva, olimpijske igre. Ni 3 života za običnog čoveka. Trčanje preko prepona ili bez njih, skakanje u dalj ili u vis, s motkom ili bez nje svejedno, bacanje diska, kugle, koplja i sve moraš da voliš podjednako i nigde ne smeš da prestupiš. Ni jedan put, u 2 dana i pre i posle podne nema greške. Prvo internacionalno takmičenje završio je na 2. mestu. Beše to trka na 60 metara u Dortmundu. Imao je tek 7 godina. Da li je bio tužan ili besan? Nikada nećemo saznati. Jedno je sigurno, zadovoljan nije bio. Da je medalja bila na Evropskom prvenstvu, hajde de. Od tada je definisan motiv u sportskom životu dečaka iz Novosadske osnovne škole Đorđe Natošević. Trčao je najpre 400 metara, potom je skakao u dalj, tražio je sebe u izazovima kopljanika da bi se 2006. godine prepoznao u višeboju. Imao je 17 godina. 2 godine kasnije sa trenerom Feđom Kamasijem i Goranom Obradovićem proslavio je bronzanu medalju na svetskom juniorskom prvenstvu u Bydgošću. Svetsku klasu potvrdio je bronzanim medaljama i na takmičenjima najboljih Evropljana među mlađim seniorima u Kaunasu 2009. i u Ostravi 2011. I te 2011. beležio je rezultat ravan podvigu na svetskom prvenstvu u korejskom Daegu. Osvojio je 6. mesto, ali više od rezultata vredan je podatak da su prošla tek 43 dana od takmičenja u Ostravi. A šta to znači za oporavak višebojica? Između 2 takmičenja na najvišem nivou samo oni znaju. Godinu dana kasnije, korak u seniorsku elitnu konkurenciju na kontinentu završio je u podnožju pobedničkog postolja u Helsinkiju. Bio je 4. Završio je na mestu gde se zadovoljstvo postignutim predaje čežnji za propuštenom šansom. Zajedno sa trenerom Feđom Kamasijem tada je sačinio program koji je vodio ka 4. bronzi u karijeri, kojom je oplemenio nastup na šampionatu u dvorani u Göteborgu 2013. u sedmoboju. Jeste osvojio medalju na evropskom, ali ne i nacionalno priznanje koje prepoznaje jedino takmičenja u desetoboju na stadionu. Ali Mihail Dudaš ne bi bio to što jeste da nije bio spreman i na taj korak koji nedostaje u zbiru vrhunskih rezultata istinskog sportsmena. Istina, taj korak bio je dugačak 3 godine i 4 meseca odricanja i mukotrpnih treninga, želje da preskoči tu jedinu granicu koja svetski kvalitet od proseka razdvaja. 7. jula 2016. godine u Amsterdamu Mihail Dudaš osvojio je 5. bronzanu medalju, nacionalnog priznanja vrednu. Ni odustajanje zbog povrede u toku takmičenja na olimpijskim igrama u Rio de Janeiru mesec dana kasnije
ni sagorevanje u areni u žaru fantastične želje da događaj u srpskoj prestonici oplemeni novim znamenjem, ništa više nije moglo da ospori ocenu da Srbija ima sportskog heroja kojim se ponosi i na osnovu čiji dometa svetu može da ponudi svu lepotu ozarenog lica srpske kraljice sportova. Preko Pepaca! Mihajl Dudaš! Bravo, majstore!